naimbag ka naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Darama. Manipod kanikab sa Tsusima, sana pud no anagan tintay Darama itangam. Sakpay na, hello man pa kini Wilfredo Dinong, Imelda Salarson, Alcatlin Umayas kani Catherine Buhian. Kasi man ti ko na nikab sa Tsusima. Dear manang biyanang, ididamo, jak kayat tinobya ti anak ko, tanakurapay ngamin. Dati kayat kong asawaan na kumakatebak nang. Nagbali na kakonsentidor iti anak ko, gapo iti silang tipirak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Papadaman ng George, nagdakkel man tabag maun. Magpasyara ki lugar da jay na nobyak na nang. Da, kanayon kala mapan ijay, agas-gastos kalaeng. Agasam, tunggal mapan ka ijay, gumatang ka iti isang put mo amakmakan. Kababain mo ti sumungan gawan pasalubong ananang. Napaindo, ibagamitin do biyam, tay sumut ti umay agpasyar dito'y balay. Kantap do isumut ati, mangisang put iti pasalubong. Mabain pa lang nga umay dito balay. Na, anya ko mamot ipagba'inan na ngay. Unaw, ikuyog nakmat ijay lugar da anak ka. Tapno makitak mo ti lugar da. Ha? Kaya tiyo ayan nanan. Ay kayat ko ano ikuyog nak. Alang ron nanan. Agrubat kayon, tay surot kayo iji lugar tinobyak. Pasensyaan yun to'y balay minana. Kalkalapaw laeng ta marigrigat kami mo't ngamin. Padayo magayam ti mapagna. No amok lakas to'y ti kaadayo to'y lugar yaw jak simuraut ken ni George. Mayat ket diya, tapno ada eksersasyon nanang. Pasensya kayo nana. Nabannog kayon. Ay, huwag nga raw. Awan pa'y gayam. Karo ba yun dito'y? Ah, adadwa karo ba minana? Dagi jay ba no? Oh, jay maysa, ada ijay abanda. Katimot maysa, ijay abanda. Ha? Dagi tati karo ba yaw? Nagadayo may. Talaga kastoy dito'y nanang. Basta makitam ti balay ti kalugaram, karuba mo. Anya? Nagawid tan sa George. Umyan kayo manana. Awan lugan nga agpaili. Tamaluman. Pati tricycle awanan. Anya? Nukasanaw ti kinakurapay ta. Nakurkurapay magayam ti pamilya ti nobyam. Hay, pagturugan tangay dito'y anak ko. Ginalusan ta tay basit asilid a pagturturugak na umayag ditoy. Isukan ti pagturugan niyaw. Nagpudot pa'y awan electric fan daya. Awan na nang. Ayan na ayah ti bagbagam masilid. Dadya ka no? Tay basit asilid ijay. Silid aya mo day ta anak ko. Ulis may tididing na. Tangiwat yun na nang. Ang mga numbang na kayo, kababain. Ay, Nala, agi na kayo. Ta madamdama lang, agi dasardan. Mangantay ton. Kabagays, kumusta nga iti panagpasyar mo niya balay tiagbali na manugang mau? ha? Law-lawan ko anapan ijay. Ha? Taapay nga kabagis susima. Nagatayaw ti mapagna. Kan nagpasit niya balay da. Nagpudot pa'y awan electric fan da ka ba guys? Anya? Ay katanya nga raw, talaga akasta, kabagays. Pada masiguro idaanak kurapay Ay na, nukasano ti kinakurapay tayaw. Nakarkaro da pa'y ka ba guys? Ha? Tsak maulit ti mapan ijay. Kasanaw no agkasardan tao, kapilita na mapan ka ijay kabagay. Dahaw! Awan day ta kasar-kasar ka ba guys? Adayaw ama pasamak day ta. Nanang, ikasar kon ni Jane. Kaya't min ti maadaan iti anak. Ket mabalin nyo may timadaan iti anak nga uraysan kayo nga agkasar, George. May mayat matlaang ano agkasar kami nanang. Ay na, sahadan. Narigat ti maitalay anak ka. Narigat ti agdardarasudaws.
Ay amon ta kasar. Tapno nalaka kayong tungag sina no agapa kayaw. Saan kami agsina ni Jane nanang? Agin inayat kami ngamin iti kasta unay. Kasta pay lati sa itaa. Tadamtamo yu pay laang. Nga magpinmustata into nagbaybayag. Kanayon taon ti panagapayaw. Sanin akas iti sigod ti kinasweet yaw. Kita man di kapsa mau. Iti damaw. Nakalalailo da iti tunggal maysa. Nga may di agbaybayaga. Kanayon na inti panagapada. Sabali kami ni Jane nanang. Yay basta. Di kay pay lagkasar. Ag pinaliiw kayo pa yan na imbag iti ugalay. Jane, ilimod talangan ti panagkasarta tapno makapagsimpatan. Talaga adin kaya tinam, George. Mababain akong dito'y balayo. Saan ani nanang ti makalapad iti panaginayat ta? Agkasartan, siya ti makamoy ti amin. George, Saan ka kumaapa-apektar ka ni nanang ko? Kas Jane dali ti damo. Ngampat siya nga inton agbaybayag. Maawat na kan tumot laeng kas manugang na. Uncle, nakayon to ti may nga alaan mi aninong mi inton agkasar kami iti nobyak. Ay, katuwin Ay, saan sama kaya ti inam ngagkasar kayo iti nobyam kaanakan? Ilimod mi ti panagkasar mi, uncle. Aniya? Ay, tanda kayo na ita, abaraw. No, talaga nga, inayat kayo iti nobyam. Dala, ilaban yaw, ti ayan-ayat yaw. Di kay paapektar iti inam. Unang kal, isungag sakara kayo. Ta iti mabiit, ikasar kon ni Jane. Nalasan ti kasarta, Jane. At nakarag-ragsaka ki unay. oray siya, George. Katagyaman na, tauray din nakayat ti ina maparaken ka. Inlaban mo lat ti ayan-ayat ta. Agyaman akmat kan ka. Tauray kastya ni nanang ko. Kat saan ka anaupay kanyak. Anya ko mati pa kaupayat ngay. Kat love na love ka nga ron. O kat kasano? Agnagtangarudan iti balay may. Ni nanang ti pampanunod. Amang ano di na kayat ti kaadak ije balayo. Saan? Siyak ti makamukin ka, Jane. Agsi nagtumula na gijay kabagay. Sabali ti kayat ka ungay kasar ni George. Ay na, limon panunutan ti kasta ka bagays. Ngamain, nalpasan ti kasar na iti dua. Iso nga awate mo ni Jane kas manugang. Anya! Anya mo day tangay bagpagamag kabagays. Anya kasar? Kasano ko ma ang makapagkasar da. Kaya mo pinalubusan ni George ang mangikasar itinubya na. Nag-secret marriage na ka bagays. Katsakti may sa ninong da. Anya! Paitikod na nasaya at tinarabid mo, George! Di ba nang ilimod mo iti kasaryo ko ni Jane? Pasensya kayo, no jak na yuman ti amin, nanang. Amok nga. Amo magaya, madyak kaya! Nga maapay, ngayon kasar mo lahat na tinubyab, Ay, ayatak ni Jane, nanang. Ha? Di na kasarsarita iti makatawan! Nanang, mabit lang. Nanang, mangantayon, tanakadasara kon, di na kasarsarita! Ha? Panawan na dito. Mga anak tao inton mabisina. Sige nga ron, nanang. George, kagura na ta ni nanang. Nakamisuot, kanayon nga agdabo. Gagangay la siguro ti kas di ajar na. Tanabigla ngamin. Iparuupan na launay ti di na panangayat kanya kas manugang na, George. Iswa, nasa isayat siguro no lumasintan iti pagnaidan. Kaasim at ti inak panawan tadi ti balay. Bakit ti inak? Kasapulan na ti kadwa. George. Di ka matanagan. Tagbalbali tumot lang ni nanang. Patsek ang maawat na kan tumot lang nga manugang na. George, kaya't mau ti agbalin a personal driver. Ha? Ada ayan nanang?
nakasinaw ti agkasapulan iti driver. Tay customer ka sir serbisak idi iti manicure ijay ilay ni Ma'am Vina. Oh, manukano nga iti sweldo. Dakdakela ti sweldo iti ayan nangam ti panag-construction mau. Iso na laeng ta single mate ti sapsapulan na a driver. Ay, sa anak nga ro da mabalin ananang. Sa anak mo't ka na baro. Sayang ti sweldo. Medyo dakkel kan nasimput na jay. Saan ana imot? Kasta ay ananang. Ang sa anak mo't ka na single. Yilibak mo tapno maawat ka. Anya? Inrekomenda ka ngamin kenkwana. Ket kunana amapan kakanaw ijay balayda. Kuyugan ka. Anya? Alan, siyak ti makamaw. Basta ipakam, single ka, wine. Mamati adagos na jay. Taag talag unay kanya. Ha? Agaplaya ka driver, Jane. May mayat ti kasta trabaho, ta nalakla ka. Nagrigat ti construction. Ay, si ka Ay, win nga rod, nadagsin at trabaho ti makikonstruction. Main-initan ka pa'y. Kabaalak matket di, ngam nalakaak ang mabanog. Nang rono no napudot nga agkiwar ti simento. Mala, agan-anos ka, George. Di ka madanagan. Tatulungan ka nga agtrabaho. Agsapulak mo't iti panggada. Saanen? Agtagibalay kalatan, tasyak ti mangged para iti pagbiag tayo kadananang. Good morning, ma'am. Good morning to. Si kadya aplikante nga driver. When, ma'am? Wan, Ma'am Vina. Isu ni George nga anak ka. Baro ka pa lang. When, ma'am? Awan ti nobyam. Awan apulos, ma'am. Single tuy anak ka. Ay, sige nga ron. You are hired, George. No, bakit dinawat ka dagaw sa anak ko? No, kung nagtumo ngamin ka. Ti pagsidda awak. Apaya masapala single ti alaan na driver na. Kadi na siguro kayat ati adda sawsawir na. May mayat ngamin ti baraw at trabahador. Tanawaya iti anyaman nga oras. Balasang sapay mat ni Ma'am Vina, nanang. Wine, bakit nabalasang? Ay, awan siguro agarum Ta saan panaguyaw ang awan mo pima ni tsura na. Ha? Ngam, nag-practical ti may sa alalaki. Akit arbon na ni Ma'am Vina. Ta, baknag. Nanang. Kahit kasanaw, magrugi kan ngagtrabaho inton bigat anak ko. Biswa masapa ka, nga ginana. Tapno masapa ka ang makariing inton bigat. Nayonak ti sweldom, George. Dito tinayon na. Ha? Ay, kontento ako ni ti sweldok, ma'am. Oray, di mo na yunan. Ay, basta nayonak. Magus-gustuak ngamin ti serbisyo. Madlaw nga nasingpat ka nga buwaro. Apay nga hang ka nga mga sawa. Ha? Ay, kwa? Mababain ka nga ag-araman niya. Kwa? No kayat mo ti gumain awati biyag na siyak ti aramam. Ah? Iso nga single ti birbiro kak nga driver. Takayat ko nga min ti madani ti boyfriend. Ha? Nayunak pa ti sweldo datoy. Sa balimanan nga nayon datoy. Kwa? Kasla kanyam nga min ti type ko nga lalaki. Nasingpat kan man nagbabain. Kan siyempre kat pugi. Kwa? Aywan, ada itit ko nga bag. Itad mo to kanina ng monya. Duwa nga bag dayjay. Nginginaan pay. Ay na, ay nagpintasin na bagda ito'y anak ko. Dua, may. Kukwak na ito'y adwa. Zagay sa kayo ko ni Jane, nanang. Ha? Ikampay lang ni Jane. Kutsyak sama tinangtudan ni Vina iti daytaw. Tangiwat yun, nanang. Amang lumangag na kayo ni Jane. Di uray man, mayat kit di tapno masakitan, Ha? kat pumanawain. Ay, saan, nanang? Amoy mo nga ay ayatag ti asawa. Angam, kasanon ngay, no agayat ni Vina kin ka, anak ka, Ha? Apay, no kastaman bilang,
saan dak alabdan nga babae, nanang? Apay ko maalabdan ka ngay. Okay lang, basta mapera. Anya? Ulit naman dyan yung bagham, George. Kunak, naparabor ka kanyak. Isuan natin nagtiriknak ka, Vina. Ay, agpaiso. Oh, thank you. Nauray ako matlangan data nga ibalikas mo. Vina, lubi lang laeng. Adda ka di pan nakaikarikin ka? Kat siyempre nabayagan nga orayak nga araman na. Ha? Ay, no kasta, data nga rudan, Vina. Kat uwan no kayat mo agkasartan nga dagos. Ay kwa, ay saan pa agkasartan taw, kalpasan tidwawon no talo atawin. Kabagis susima. Ada nangig ko ada mag. May papan kan ni George kan tibos na. Anya ada magkabagays. Udno ay chicks kano ni George jay bus na. Chismoso kung chismosa mo dagita at tao. Anya ko matibibiyang da iti anak ko, kasama nga isuda ti mang pakpakan kenkwana. Dagitila ko mabiyag da, ti pakibiyangan da. Manakibiyang mo dagita at tao. Udnon sama at kabagais. Ta nakita ida iti naminsan ida ilay. Naglailo da mga niti may sa restaurant. Adan sabot nagpaiso relasyon da kabagais ha. Kay, anya ko maitano pudno man. Anya, ay saos. At ipaamjay anak mo kabagais da ada asawa na. Kasanood dumamuan ni Jane ti amin. Kano maamuan na ka, mahamaw no gumura. Pumanaw ano kasta ti kayat na. Ay pangasim kabagais. Di mo konsinsyen ti aramid ti anak mo. Anawaam tamaday ti kasjay. Ay, iso ti agdesisyon iti dayta kabagays. Awan bibiyang ko ti dayta. At dan nakam jay kaanakam, iso abay-bayam. Anya? Mabalinti umutang, vinabalasang ko. Ay, kat uwan na. Manote utangan niyo aya. Ay, 5,000 kuma no adda. O sige nana, mabit lang nga ron taalak diya kwarta. Nagapwa manayin si Kachay. Imbis nga dalos ka dito'y balay, pumanasyar kamay. Sano sumangpit ka, ima-ima kamay, ta sumangpit. Awan pa'y mayam ang pagmumu dito'y balay. Kwa, napanak namin nagsapul iti pagsayaatan, nanang. Pagsayatan nga. Awan mo insang po mo ang pagsayatan. Naimbag pa'y ti datu mga asawa, ta matultulungan da ti asawa da. Di da ipanamnama amin iti asawa da lalaki iti magastos iti balay. Bareng makasapulak ton iti panggadak, nanang. Ha? Kanod tupay ngay. Awan latam mo ka, Jane! Itulod ka nga awi, George. Ha? Ay saanan? Mataktak ka lang, Vina. Apay aya nga di mo kayat nga mapanak ije balayo. Ay, kwa, sana kasta. Diyak lang amin kayat na mabandog ka. Kayat ko kumamatag pasyar ije balayo. Kababayin ngamin, Vina. Basit, ti palay may. Anya ko manubasit. Ayos lang deta. Kayat ko lang matag pasyar. Basta saan pa lang nga ita, please. Addan tulad taal daw apa nang ipasyar ko ken ka ibalay mi. Nay, ada ka mo gaya mo nanak ko. Awan intindi Vina kanya. Awan mat na lang. Ay, kunak no adaman inted na abag kaun. Dadan, Ha? ada tao. Sino ngay nga taday ta? Inkay kitaan na ng tagpulisak. Hello, Nana! Vina! Naklat kayo niya. Hanyo nga namnaman tayo, umay ko. Ay, Sinurot ko itinalimod ni George. Ito'y matgayam ti balayo.
Ni, adamot gan sa kaili yun, nana. Pastor kanyo, ah. Sige, sumrek ka, Vina. Jane, rumwar ka pailaan. Ay, kwa, kagayam gumatang iti merienda ban. Wala, nanang. Anya merienda? Kwa, pizza, wano burger, wano sopaw. Ha? Awan mo di store ti kasta, nanang. Mapan kay Jay Ili, Sige nga rod, nanang. Tagpakuyo ka ni George. George lakay! Mapantapay lang jay ili. Inta gumatang iti merienda. Nay, katagiwat na ito'y abapain. Masatutak mo na rumor bakit? Vina? Ay, mabit man lang. Sino dito nga babae? Apay nga bakit tawag mo kanya na, George? Asawa nak ni George, manang. Haniya? Ulbod ka matgayam nga lalaki! Vina? Sorry. May isa ka mat nga bakit? Anay ko, habay nga agsipat ka ngay, Vina. Ulbod kayo nga duwa! Ita kayo malangan! Apay, sino day jay George? Apay tinungpa na kayo kan ni nanang. Kwa, awan. Adan sa bagbagtit na. Yaklaim pagaro pa may turid naggaya maliputan, George. Sorry, Jane, bakit? Nailaw anak. Ngam sa nabali. Jack inayat da jay. Kan nagsina kami. Pakawanin na kanin Sorry, Jane, bakit? Promise, sana na maulit na jay. Nasisira pa lang kami ni Kwartana, bakit? Sorry. Agabrod ka, kunam, Jane. Wen nanang, nabayagan nga impag ti papeles ko para abroad. Katagyaman nak, ta-aprobadon ti amin. Ay, Jack amaw nag-apply kagayam balasang ka. Agabrod ka mo gayamain. Hello, Jane, balasang ka. Kumusta ka ditan, ngay? Mayat mo't nanang, naawat yung ka din ti pawit ko? Wan, Jane, kat ay na. Agyaman ta pinawitan nak iti kwartak. Wan, sabali ti kwartayo. Sabali mo't ka ni George, nanang. Ay, thank you, balasang ka. Ay, pasensya kan iti impakpakitak ken ka iti kalabas. Sorry, balasang ka, Awan day jay, nanang. Di yun panunutan day jay. Linipat kun. Ay na, agyaman anak ko. Nagsimpo ka mo gayam amanugang. Saan ka pa'y anaimaw? Agyaman no maapresyaryo ti maararamida kada kayo, nanang. Aywan gayam. Rugyan mo ten ni George nga ipag nati papeles na. Taumay mo ten dito'y abroad. Tadwa kami namang gud dito'y, nanang. Ha? Kastaya? Ade, panawan da kun dito'y. Ay, awan kadwa kun Sana bale, tadamot cellphone na kontak tayo, nanang. Kanayon da kayo to apawitan iti kwartayo, nanang. Ay naapaw. Agyaman na ka talaga, balasang ka. Si marunong nga ro na nag-abroad ka anak ko, katdwadan nga gasawa ang nagtrabaho ija abroad. Binulan mo't apawitan dak iti kwarta. Naglabas pa iti tawan, nakaurnong dagita gasawa iti kwartada, kat nagipatakdardan iti bukod da balay. Kat idi nagforgooddan, nagnegosyo da, kat andamat tan upat nga anak da. Alakastan, pikab sa atwa nagayam mo, susima. Alagagayam, ditante nagpatinggaan, di sabali manan, napakasaritan ti may sagayam, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script, kan para ti drama, ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami,
God bless kada tayo amin. Hello kagayam, naimbag nga oras si Manan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasalitan ngayon tayo drama itakat, manipod kanikab sa Trina. Sana pud no anagan ngam makablawa mampay ni Belinda Ramos dita Toronto, Christine Gumarang, Gina T. Silvio dita Santa Ignacia Tarlac. Kastiman ti kunanikab sa Trina. Di raman ang biyanang at dabak ng agayim ko may sa balo kan adda anak na ija abroad. Adamat kabsat ko nagbalin na kayan ayat na. Ngam saan da nagbayag, ta nagsapul ti kabagis ko iti upubing. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay nga ya sinaanak mo Tinabel. Awan mo mo ka basol ko kad ka. Ngam no adaman. Sorry. Pakawanan na ka, Bel. Sorry, Garda. Saan natati na ikari para ditong kalamaysa. Ibagam tagpaisukan niya. At dan sa bali ka ay ayataman niya. Jakilibak, Garda. Naitati po no. Kunagtupay ka. Bayan naramid mo ti kastoy kanya ka, Bel. Apay! Pautagan nakman, kabagis Trina. Pangusaram biti kwarta kabagis. Pagbayad ka o ni Garda. Nagsina kami ngaminain kiti ang mga nusingiran na kiti nagasgastos na kanya. Anya, apay ang nagsina kayo ngay. Kano nakaragragsak kayo iti kalabas. Hindi na ita, kabagis. Saan itan? Apay, anyat nagsinaan niyo aya. Yakon ay ayatan ni Garda. Andan sa baling ay ayatag. Kan kasapulak mo't ngamin ti anak. Isa nagsapulak iti ubeng. Na, agrararaman kamot, Abel. Ha? Laklakayan kang magragot ka pay lamadan ni ti anak mo. Siyam lagi ti anak mo, kurangam pay layda. Adapay ka apo ko mo. Basta mailiwak ang madaan iti baby, kabagis. Anan, pautangan na kaun. Sigurado kami na singirin nak ni Garda. Tawan pagbayad ka. Ayawang kwarta. Adapang usarak iti basit nga urnong ka. Iso pasensyakan ka bagais. Lukas pangarigan ta singirin nak daw. Si Kaman ti makaama makisaritakin ko na kabagis. Please. Uray tagayim mo ba? Ay, ngala, wanan ka bagais. Abel, kaya't ko ti mangga a violet ti color niya. Nekit, pangalak nga iti kasta amangga mo na asawa ko. Awan mo't kasta amangga nito'y. Kanagbiro ka Ada ngamin makitkita kiti social media kasta. Isungay sa bulan na. Sige nga ron asawa ko. Agbiro ka. Singirek jay kabagis mo, Rina. Nagadok tinalala na kwarta kanyak. Saan la kwarta? Pati kagawaan. Jay dakala refda. Siyak tinanggatang iti dayjay. Ay kat, adakan ka, Garda. Desisyon mo dayta. Gampanag kunak, awan kwarta jay kabsak ko. Iso ano mabalin, hulugan nan ati utang nakan ka. Apaya saan nga iso ti umay makisarita kanyak, Rina? Iso ti umay ditoy. Mabain nga main, Garda. Ta siyempre adda basol nakan ka. Awanan pain nga minday jay akabsat mo, Rina. Nagado ngayon karkarina kanyak. Kunana nilang patay ti mamagsina ka na kami. Uray lakay kan bakit kami. Adupay ladag iti arapap mi. Agama. Dinadahil na dagita nga arapap mi. Mangilawlawan na jaya tao. Ala, siya kung tagkid daw iti dispensakan ka, Garda. Pasensya kan pakawanam ko man jay kabsat ko. Saan kumata kanunungan ti naramid na. Ti panang pasakit na kan ka.
Ngaman niya nga at daditan. Awanan ti maramidan tayo garda. Inret-retong pay lang amin idikanyak na di akapsat mo rin ah. Ha? Imbagbagam anasingpet, nagagat kan responsable nga asawa. Kastama ngamin, iti day di asawa na. Saan ang nagbababae apulos? Italahang garda. Kinwartaan naklaang da di akapsat mo. Iso masapol nga isubli na amin anagas-gastos ko kan na. Kinasarita ko ni garda. Imanugot iti hulugan. Hulugam ti utang mo kang kwa na iti binulan. Ay, no ar-arigain, saan ko nga utang dagijay? Tain regalo namat kanyak dagijay. Ay na, di ka nagkalintagan. Basta bayadam tinagastos na kang katapnawan rere. Sakti mababay ni ti kasto nga raramidam. Ngalangarod hulugak nga raw. Apay, di mo inay-ayo aya ka bagay, kat gayim mo ba? Binulburatsing mo kumakamin Dinak maniramraman iti daytoy Abel. Mababay na kun ije gayam ko. No apay ngamin nga insuka mo Nakakita kalat ububing sininaam mo tanadagos ni garda. Ay kat kasapulak mo't nga rod ka anak ka bagay. Ay, adula amin day tangay bagbagam mo. Siyam tinagbalin nga nakmaun. Nagadupay ta poko maun. Ngam kurang pailang dagita. Diyak kamukang ka, Abel. Primaw, insang petkon diti balay ni Mona. Tiyag balin may kadwa nga inam. Ha? Agmano ka kanina nang mo Ay na, saan na Bel? Babakatan nakmatlaw na yan? Nagubing mat tinobya yung tata? Ubing pa ngam siya. Ay kahit kanya ko ma. Talaga akastra Mga sawa kay manan kat lakay kayon. Diyak pala nakasasawa. Mga sawa kay manan. Ay kahit alis tombot ngamin ti agarim No agkapoy-kapoy ka akit talaga ang malumbaan ka, primo. Love, makakatkatas Itimplaan na kitikatas ko. Ay wan mo na asawa ko. Mabit lang wan. Agi papudo takit idanaom. Nakamamuan ayan ni tatang mo iti dayja babae, primo. Diyak man mo, auntie. Napidpidot ng samot na iya beer house na iya babae. Naulawan dya mami ti kinapintas kan kinaubing tinobya na. Imbis na naragsak da kan ni garda, kalaan matan ngayon suka na. Wan nga rod Anya nga tangay ti kinaya na ija ma'am. Diyak mo, auntie. Saan mo tabak nang nitatang? Kan lakayan. Sapay masikog ka nun di babae. Anya? Ay, talaga nga ro dati nakderan na dyan bagana, kaya naman nanti maadaan iti baby. Makapasuron nga ron ni tatang, ante. Kakasya kakan kantyawan na kiti kakasinsin ko. Inati unak ka nun ni tatang, ta nakaasawa man rin. Dinto asyak kat awan pa lang. Kanya pa lang amin ti kukum ngay magkanakan. Mga asawa ka nga minan, Sino nga iti asawa kat awan mo't nobyak? Kat, mangsapol ka na iti armam ta mga asawa kan. Ay, kapilitan sa akasta, ante. Tadyak kayat ti makan kantyawan. Masapul nga unaak ni tatang nga agkasar. Isong agsapul akit di man iti armag. Muna, asawa ko. Urayin nak dito'y paradaan wain. Tay nak pa'y gumatang iti naimas asidaan tayaw. O sige, darasuma. Diyak kaya ti aguray iti mabayag. Wen, partakak asawa ko. Oy, Abel! Agbayad ka na. Uray pauna la abayad ka na kasapulak ti kwarta. Ha? Anya ka matin garda. Ilugar mo mati panagsingir mo Lagado ti tao ngagdengdengag. Abay, ibain mo ti utang mo? Aglawak tupay ditoy! Tapno maamuanda kinukwartaan na klaang gini. Agbayad ka kit din! Awan pa'y maited ko ita. Umaya ki dyan balayo inton bigat. Agtis kitar ka! Adan di tatang mo, primo? Ay, awan da, nana. Napanday di lugar tinobya na. Ay, talagang samot nga itartarayan na ti utang na kanya. Ha? Ala, sumber kayo pa ya. Agkapi kayo, nana.
Saan? Nakababain mo't. Anya ko mati pagbainan nyo. Alakit din, sumarkayon. Naglingtaak ititugi. Naimas nga ikapida dyan. Ay, paborito day tatugi. Alaman nga rod, primo. Kitagyaman na, no pagkapyan na. Primaw, nakitak mo tanapan ni Garda ije balayaw. Nagbayag mo't sa nagawid. Apay, anya tinararamid na dita balayaw kawam mo ni tatang mo asingir na kuma. Nagis-istorya kami, ante. Naimasan na tinagkape kanangan ititugi. Anya, Nagustuhan na tiliningtak atugi. Di namat mapanawa rin. Naghirit iti namin daw. Ken ore ti rice coffee nga impakapik, nagustuhan na. Namitlo ang naghirit. ay, kasta aya. Ay, mapit lang antay. Adda awag ko. Hello? Ah, Naglokon? naglokon. Adalay mawag kang kwa na pinanaawan nak dito yan. Apa yung mga sawa kayo na tatang? Ikasaryan, tinobya yaw. Wan ko mga raud. Ayam kurang paymet ti kwartak. Agorndungak pay basit. Sapay adda utang ko abay bayadak. Paunandak pay atatang. Anya, kasano apaunain ka kitawan met nobyam. Di yula mo Ado, tiagpapaaram kanyak. Ngam pilpilyak lang amin tiagbalin nga asawak. Ay, di ka unay agpili-pili. Ta narigat tinapili, primaw. Nasingpet lakit day, mabalinay. Awan sirbit kinasingpet, nawan mat kwartana, tatang. Ha, praktikal tibiyagitan. Iso amasapon nga agbalin tayo awais. An-anwam kinasingpet ka napintas wano ubing, no awan mat kwartana. No awan mat trabaho na. O di, awan serbina. Sa nabali Ta para balay dan tumut lang. Da tayo matalalakay timanggad. Saan nga uso itan ti kastatatang? Babae itan ti agtrabaho para ti pamilyada. Anya! Ay na, si kamanan ti masabat ko, Garda. Ay pangaasim ka di, ha? Di nakpay lasing-singiran. Tanay, agproblema akiti kwarta ita. Di ka madanagan, Abel. Saan ka nasingirin? Ha? Agpaisaw, Garda? Ramrabakan naksamot laang. Saan? Pudno ti ibagbagak, Abel. Promise. Jakon singirin dagiti in-inted ko ken ka. O saran kit di iti kabarbaro anobyam. Ha? Agoray ka. Naisem ka ita. Saan nakadain akagura? Saan, Nabel? Ang di mo damagan no apay. Basta di kan agbayad kanyak, tasaan kan nasingirin. Papanam, Primaw. Di ta balay da na nagardante. Manan, kanayon kamot na mapandita balay da. Apay, anya tararamidam dita? Kwa, ada ipat patrabaho na kanya kante. O sige, mapanakon tanay, aldawain. Labsan kayo nantay. Na, inal daw mo't na mapanti ka anakak dita balay ti gayam kaw. Anya nga tayo ti paparamid ni Garda kang kwana. Inta ni jay ilirina. Inta agpaparlor. Ah, ilibre na kaya, Garda? Wen, intag papukis. Kapasan na agpakulor ta iti buok. Agpakukuta. Ken agpasimpata iti kiday. Nay, adan saki di atin daram nga okasyon na, Garda. Awan, masapol ngamin nga agpaubing ta. Tapno sana madlaw as senior citizen tan. Ha? Nagruna no adda ubi nga agararom ken ka. Awam mo't ubing agar aram kanya, Garda. Sika siguro, Kagangay na makaisumaksika. Ada pa'y gayam, taste ko kadagiti babaros. Mga sawa akong tatang. Ha?
Nayasinaw ti asawaam. Adan ayan, ubiam. Adan, isang asawa ko. Asinaw. Ni Garda. Anya? Garda? Asino ang Garda? Ni Garda nga eksyo Anya? Nagluloko kan. Saan ba natila aramidem primaw? Amaw ka mang rabrabak kalaeng. Pudno ti bagbagak tatang. Seryoso Anya? Apa yan ni Garda ngay ti asawaam? Nakadudit babalasang isupay lang may. Man ano ko ma? Awan dagas na, tagpada kami anawaya. Uwan ang ex ko na jay. Kature ex yumatan. Nagsina kailangan runan. Akay, sublatim may. Subratim. Anya ko ma? Nawaya nga runan. Ay, sana mabalay. Sinaam ni Garda. Mangkita kay di sa bali nga asawaan. Basta asawaak ni Garda natang. Iso ti ay ayatay. Imposible na ita primaw. Awan panagayat mo ni Garda. Baknang nga main. Iso akayat mo nga asawaan. Basta asawaak. Kaya iso ti type ko. Agin inayat kami ni Garda. Asawaak no kunak. Asawaak. Primaw, talaga ayaan ni Garda ti kayat mo nga asawaan ka anakan? Walang tig. Nagtulagan men, ti pa nagsimpami. Ay nakaanakan, di ka pa'y lagdardarasudos nga desisyon. Tanarigat ti may lawan. Panunutom kumapay na yung bagday tapang ngedeng mo. Napanunot ko ni itinamin ribo ante. Asawaak ni Garda. Ay, Primaw. Awan bibiyang ko iti ibaga ti tao kada kami. Basta nasara ka kung ti babae, apara kanya. Kabagays, pang-asim, upayem ni Primaw. Ibagam tadi na ikaskasar ni Garda, takababain. Anyalat sawanan na iti taon, ekskaw asawaan na. Nakasarita ko ni Primo kabagis. Talaga desidido na mangikasar ka ni Garda. Awan maramidan tayo ano talaga nga iso ti kayat na nga asawaan. Nagloko mo't na di agardan. Tinutupan na di anak kaw. Awan magkididakis na at agpada mo anawaya. Unang respeto ko mamit Agpada na nga awan respeto na kanya kitikas na nga aramidin ta. Apay kabagis. Rumbang nga ta, respetuan na ka ni Garda, iti panang lokom kan kuana. Ha? Nalipatam sa amat na si katinagbasol. Pinasakitam ni Garda. Iso nga itatan na kay liwliwagan. Ada magkarbangan na nga agragsakmanan, Iso abay-bayan tayong idan, kabagis. Inton bigatan ti kasarta, Primo. Wan nga Rod, excited ako ng Garda. Tinak ka di ibain, Primo. Nga uray baketak nga asawaam. Anya ko mati ibain ko. Awan bibiyang dahi ti panaginayat ta. Thank you nga Rod, ano pudno ngay ayatin na. Talagamat nga ayayatin ka. Ikasar ka nga Rod ayan, o di ka ayayatin. Wan ba't kiti ala, agawid ka nga Roden. Tapno masapa ta maturo para inton bigat. Sige. Babay nga Roden. Kis na kon atin na kon. Aha? Sika kit dimot. Sika tibagagag kanya. Ha? Ay, wala niya. Alang nga Rod. Babayin. Primaw! Oy, Primaw! Agreeing ka! Apay ayatatang, parbangon pa lang. Ay nabumangon ka tayong kakitaan ni Garda. Naatake ka na o kat anda iti ospital. Anya? Kat, kumusta ni Garda ngay kaanakan? Kasya, baldado latta ante. Kat, mapan mo ka di bantayan ije balayda? Jak mapanijayan. Mga yabay ti mga sikasukin ko na. Adumot ti kabagyan na. Na, apay ngay akasta ka ka nobyam dayjay. Idi saan itan? Inutil mo tan.
Yakon kayat ni Garda. Na, apay nga yakasta ka. Itaki di kumakasapulan na kanigarda ka anakan. Apay nga dimon kayat. Jak kayat ti mga sikaso iti inutil. Siya kat ti pagbalinan na a caregiver nan. Manjak mo't aantay. Aniya! Nanarina, da kayo kanumod ti kayat ni nanang mi ang mga sikaso kankwana. Ay ka, wana. Awan problema kanyak balasang ko. Agsubli kami nga minan ija abroad, nana. Kitawan kadwa ni nanang mi. Mala, siya kun ti mga sikaso iti inayo balasang ko. Ay na, agyamanak nana. Di kay madanagan. Nayunan mi ti sweldoyo. Dakkel matgayan ti sweldoyo ang mga asikaso kanina na Garda, ante. Wana, doble ti sweldo ti katulong iti sweldo. Nagmayatan. Siya kon ti mga sikaso kanina na Garda, ante. Ay, saanan? Di ka lagbain. Idiam mo nga da sweldo, magagat ka na mga sikaso kan ni Garda. Imbis kumasi ka tinagdisnodo ang mga sikaso kan kwa na iday. Tasi ka tinubyo na. Ngam tinalikod ang matadagos. Ha? Agpada kay Lydia, ma'am. Di kay lagbain iti kasta nga ramid yaw. Ipadlaw yu launay, arupat kwarta kayaw. Di kay lamasyan iti gayam kaw. Kwarta lang ti habol yaw kang kwana. Mangibabain kayo kiday. Ha? Pinagsasawak nga rod ti kaanakak, gapoy ti panang talikudnan iti gayam ko. Nabainan, iso asana nakasungbat kanya. Intultuloy ko nga rod tinangasikaso kan ni Garda. Mano atawan na nagbalin nga inutil, aging ga idipin mo sayan. Alakastan, ti kabsat wano gayam mo, Rina. Alaga gayam ditan, tinagpatinggaan da itapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, pare ti script kan pare ti drama, ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo dahito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin. Hello everyone! Naimbag nga oras yung manen. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Berto saan naapod no anagan tintay idrama. Ngamsakbay na hello mampay ka ni Ma'am Imelda Velasquez, Ma'am Susan Ronquillo, Ma'am Jasmine Rivera ka ni Ma'am Cheryl Wakit. Naragsaka baro atawan tayo amin. Kasi mantiko na ni Kabsat Berto. Dear manang biyanang, istrikto ak nga ama. Ti kayat ko siyak tagpili tagbalin nga asawa dagiti dua nga anak ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysan. Day, sino day takadwa masimbang pit alfeg? Nobiyak tatang, eso ni Julina. Julina, ni tatang ko. Naimbag nga oras yu, tata. Day, kaano pa'y nga addanubiam alfeg? Kan nakamamwam kinkwana. Pasriganda kami pa'y atatang, ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ay, la. Sumrek kayo. Anya, nukasta, makalawas yulaeng nga agayan ayat. Wan tatang, Nakaamwam kinkwana ngay. waitress iti may sa restaurant tatang. White rice. Ay sos, saan nukas mo lang? Awang panagtalik ko kada kita trabaho. Ha? Tapay mo tatang, dakla restaurant yung pagtrabawan ni Julina. Ay na, uray man katakila na restaurant. Ado ti customer na. Sigurado nga ado ti lalaki ang makasirsir patin kwa na. Kadnukit kita at tilangana. Madlaw asaanin anasin aw. Ha? Madlaw launa iti pandagnana. Adulakit din alalaki tinakirilasyonan na. Ang mga kidi pa no saanin abalasang tinubiam. Ha? Saan mo't atatang? Unay kayon aya. Advance la unay ngamin ti panagpampanuno yung balasang ni Julina. Nalakalaag ti bang ibaga abalasang ti may sa tao. Nang rona, kitnabiit kayo pa'y gayam anagayan ayat. Amum ayat ti family background nan. Uwan tatang, takanayon ng istoryahan da ita. Nalaka ti agin sisinaw kunak nga raw. Ay sos,
Alfay, agreedam ka ba raw? Di ka agayat adagaws. Paliiwan pa yan imbag ti background na. Ada mo gaya man nobyan ni Alpe nga po ko. Naimbag man ta nakasirpat mo lang nga ti girlfriend na. Anyamot na dyan, nobya na ngay. Madlaw nga doon tinagbalin, anobyo na. Ha, pagkunam mo nga Bertaw. Ay na, madlaw ko, ti pa nag-isam, kin panagnana. Kin itikurti ti pamagina, madlaw. Ano ya? Isadyak kaya day dya babaya pare tapu ko yaw. Ibagak kasinaan lang day dya babae. Sumapul iti sa bale. Day tay nasinaw, kin awan pakasarsaritaan na. Nay, apay nga, kasta ti bagbagam. Apay si katagpili, tagbalin, anobya dyanak mo. Kat saan mo ta si kati makinobya? Pagribba nga ka naganak ti bang pilay. No asino ti asawaan ti apu ko yaw. Tanarigat ti mailawan. Wan nga madreti na pili launay. Kan di mo kan nga naragos di tao, ta, di mo pa maamaw. Ay na, amok ti ugali wano galad ti may sa tao nanang. Babaan iti tsura na. Makilatis ko na ita, nanang. Ano ya? Sika, tsare. Di ka pa'y lamakinubnobyo ah. Enjoy yung pa'y ti kinabalasang mo. Kinapudno na tatang, adan nobyo. Nabayagan nga adan nagkinaawatan mi. Anya? Apay, asino ka nagiti agar-aram king kati inaklon mo? Ni Jordan? Ni Goriawan no ni Judas? Awan kadakwada tatang. Ha? Asino ka raw? Amok ka day? Kalugaran tayo madlaan? Saan tatang? Taga sa Balya, probinsya. Saan yung amam mo? Anya? Apay, sa dino tinangariman na king ka. Apay asan ngayon imbay dito balay? Kwa, iti social media tatang. Anya? Nagawan kita babain na day ta alalaking? Ha? Awan respeto na. Rebeng na, dito'y balay tinangariman na king ka. Kitsi ka ba, darasudos ka ba ta? Inaklon mo ta. Nga uray di mo mauna ang maamaw. Am mo kung tinubyok tatang. Manon abulan nga gayan ayat kami. Iso nga mo kung tiugali na. Nasingpot ni Romulo. Day, patinagan na saan ang mapagtalkan. Apay manon. Wala, tagadwang amok agnagan iti rumalaw. Pasig da atsikbaw. Ala, di yung ipada tinubyok kadakwada. Nagan la dayta. Sa bali mo tiugali dyan nubyok Nagsingpot unay kanyak. Dayta ti may saan nga yatakin ko na tatang. Nalakatag pamarang kunak manay. Nalakatag insisingpay. Nalakatag pamarang abaraw. Nga ura adan asawa kin anak na. Sinaan pala ang tinubyaw. Tasak nagsapol iti pakirilasyonang. Anya, ay, manjak. Adayamat kasta. Basta ni Romulo laang tay ayata. Ikoyog mo dito'y balay. Kaya't ko ang makita na tatao kin makasarita. Tsaray! Kat ikuyog mo dito'y balay ah. Tapno awan may ibagbaga ni tatang tsari. Kan tapno maam mo naman. Madanagan akmat manong. Ang mga no pabainan na tinubyo. Akas iti pa ng pabain na itinubyam. Diyak kaya tamabainan ti boyfriend ko ta mga no ma-offend. Ay, grabe nga rin aramid tamata. Ibaga nalatan ti kahit na nga ibaga. Adi na pa'y panunutan do makapasakit ti bagbaga na wano saan. Ay, wan nga rod Isu nga alanganan nak na ikuyog ko diti balay ni Romulo no saan? Di na kamula sardangan ni tatang. Aging gadi mo yam amo tinubyong gangkwana ading ko. Iso ang nasaysaya at may pasyar mo dito'y balay. Tatang, kadwak tinobyo kasi mangpet. Isu ni Romulo. Romulo, isu ni tatang ko. Naimbag nga oras nyo, tata. Anya trabaho rumulaw. May saka mekanya ko, tata. Ken, agbabay en silak itilugan. Sumay lang nga dalugan mo Sikan handay di aginatang mo niya. Wen, tata. Mayat ti dalugan na niya. Taure ag susukat at checks tiluglugan mo. Ha?
Tatang, anya kay kadi. Panawan da kami pela dito, Chare. Tada kami pela tagsarita dito Nobyam. Interview ak ana imbag to Nobyam nga agnagan iti Romulo. Nay, apayadri ka makay na Charay. Pumanag na ka dito likod ti balay. Kan di mo tada bisitam. Apay ngaya pinanawam di traunag. Ay, pinarwanak pa lang amin ni tatang lola. Kat ni madanaga nagbayag ti pa nagsarita da. Papanawon na mo ni tatang no masidugak. Aniya! Madanaga lola. Ang mga nutila ibagbagan ni tatang kan kwa na. Ay, na. Kasaritam tulatan din obyong manumalpas da ngagsarita. Ibaga mapasinsya nagkamayaw. Tano ay ayatan na ka tinubyaw mawatan na ka. Kababain nga rudar aramidan ni tatang. Api nga minakasjay ta mami lola. Mangibabain. Gapo iti kina-istrikto na. Sapay nalaing agpabain. Kasjay nga rod matugali na. Kanayon ko bagbagaan nga mawanlat tamad danggan na. Dinak nga minipangpangag tamayaw. Sipod pa iday. Nasukir kanyak ni tatangyaw. Ay, madlaw lola. Ngam nagsasao kasla na husustuan. Nakaisi-strikto lang unay. Napilit agbali na kaayan ayat mi. Huwag nga rodra. Kunamalan. Inak man la si Bugana. Nagitay mura ka sabsabong. Chare, sinaam dyan Nobyam. Apay ngay tatang. Agtuok kan to iti sidong dayjay. Tamadlaw at tsikbang. Anya, ay, saan mat Nasingpot ni Romulo. Nanakam ka nagagat. Hey, agin lang dayjay. Siyempre, agin sisingpot pa ita. Tanabiit kayo pa. Ngam no agasawa kayo. Rumwarang tipudno nga ugali na. Tatang, Sinaamong itatala sa papay. manjak. Ay ayatak ni Romulo, tatang. Sinaamon no kunak, sinaamong. Maminsan kumalaan ti siyaw. Ha? Alfred, sinaam dyan Nobyam. Ha? Apay nga sinaak tatang. Kat agin inayat kami. Basta sinaam tadak kaya taparaking ka. Di mo ngamin ammo ti mangkilatis iti babae. Isuasyak tagpili iti paraking ka. Anya? Naimbag pa ni Martina kalugaran tayo Tabadlaw anasin aw pa'y dayjay abalasang. Kan naima. Panagnanalaing kay madlaw nga inosente a babae. Iso tarmam. Tano kaya tinda ka. Ikasar mo dagusay. Ha? Madyak tata. Awan panagayat ko kini Martina. Suruwam nga ayatin Napintas Mike nga uray mo rin Kan sigurado adina kanto isukat dayjay tana imma a babae. Sana kasi ijay Nobyam. Madlaw a playgirl. Madlaw nga easy to get. Ni Martina Tarbang. Diyak kaya tata. Ni Jolina tayo ayatak. San man anatangkid ti ulong alfay. Ibagbagak ti pagsaya atam. Ngam dinagdingkay. Siyak ti matungpal. Sinaam ti Nobyam. Ta saan nga iso ti tipok aparaking ka. Period. Kanya't plano yung itinubyam, Chari. Plano mi kumantag kasar manong kasjay mati ibagbaga ni tatang. Uray da kami nga ron. Kaya't mintag simpakin ni Jolina. Kam ni tatang mo tilapad. Ay, agdan na kamin ka ni Romulo ngam agkasar kami pa'y manong. Ag secret marriage kami na Uray da kami. Kastamot din daramidan mi. Tapno na waya kami ngagdin na. Pagyanan yun ngay manong. Agabang kami na. Tas sigurado mo't papanawon na kami ni tatang no isang put ko dito balay. Wan lumasin tayo, takas jay matlaang ti ugali ni tatang. Sana suportado ka datang anak na. No si bibiyag kumapay ti inata, sigurado nga isakit na ta. Kasano nga mutay. Ket di tamot nakitkita ti inata. Tas sigun kini tatang. Ubing tapay kanong idinatay ti inata. Basta, marikriknak, nasingpot day dinana ang manong.
Awa na, nagiti anak mo dito balay, Bertaw. Pinanawan datan, takasanaw. Nakaisistrikto ka mga min kadakwada. Sana siya, hindi problema nanang. Isuda, sukir dakit di ang anak. Sika dayan ti problema, Bertaw. Istrikto ka nga min. Anya nga di pinanawan dakan. Kita lang di pagdaksan, gan pagsayatan da nanang. Wan, husto ti bagbagam-gam ti sana na sayat kat ti panang hus-husgam iti padam Bertaw. Nagsasao ka. Kung nambalan na dalus ka, kasla na hus-husto ang kamay. Ha? Nariga tagin dadalos. Tasana na saya ti kasta. Kababae na nakaw. Eh, agsaukay man ako nanang. Kasladaman kayat yung nga ibagan. Tinapalabas, kit napalabas Saanin ang masapul nga ungka-ungkateng. Kawam ba timbagbaga kanakaw? Amok tigat yung asawa nanang. Saan ka minay, tabno jak masiraw, ti magbagayaw. Tatay Bertaw, magsapsapul ka na kayo. Ha? Asino ilyong? Yakman amaw, babae man. Katawanin niyo siguro tayo dyan. Napintas naman. Anya? Ayan na. Na-digistor tata, pinanawa kayo dyan. Sa di mo pailing, kuyog dito balay ilyong. Ay, kuyugat tata. Kaya kuyugat ka. Yakmamin mo eh. Di mo pailang amin kuyog dito. Mabanog ka na. Ayos lang tata. Basta ikan nakitipang datang ko iti sardinas sa sidak ha. Ha? Malalala. Ingka nga rod kuyugan ay. Taikan ka iti kwartam, numadamdama. Tata Bertaw, isa tibag bagak. Kuyog kong dito balayaw. Ha? Rosita? Kumusta, Berto? Apilanda ka. Umay kumustaan ti anak ko Nabayaga panawen ajak nakikita. Time panaw mumot ngamin idi nag-chicks ka. Ha? Ay, kwa. Ayos lang anak ta. Awan problema. Kan awan dito'y balay. Pangaasig, Berto. Bakit akon? Di mo kumamot ipaidam ti anak ko kanya. Kayat ko makita kan maamam mo. Ha? Pastrakam ni Rosita, Bertaw. Dakulan ta anak yaw nga may paidam mo pa'y lakade nga ginggay ta. Sige. Ay, mala. Sumrek ka. Tawagak ti anak tatagawid dito. Anya? Inak? Di mo't kunayo anatayan ti namin ka ni Manong Alfie? Una yan. Takas tapay gayam timbagpagam iti anak ta, Berto. Sika lang nga roon tinagbasol. Sika pa'y ti adaganas na amang dadaul kanyak iti anak ta. Ay, tatang. Anya ti kaya tasawan da ito eh. Pakawanak anak ka. No nagilimid aking ka. Kada kayo kinimanong mga alfeng. San apod no anatayon ti inam. Ni Rosita ti inam. Anya? Kat ni Manong ngay. Apay adiyo pinagawid. Kwa. Pagawid at tumot ayin ton maminsan anak ka. Kumusta ka na, anak ko? Kailiw ka na yan. Di na ko magurguraan. Tabasol ti amam no apay anagin na dayota. Impanaw na kay ti puder ko. Tanagbabae ngamin iti. Anya? Ne, dahito tayo in-accept ko ang friend request di kalman Apay nga tanga umawa. Sumbatak man. Hello? Hello, Alfie. Di mo't si katay putot ni Berto Lumilo. Ha? Uwan na. Apay ka day? Ay si kangagpaiso anak ko. Ha? Sino kayo katigana na? Ay na anak ko.
Ang sarak na kumatado di kayat kung may bagakan ka. Ang yaman akta nasarakan ka matlaang hindi social media. Ha? Sino kayo kuna? Ang sarak na kumata, isunto ti pa nang ibagak iti kina siya sinok barok. Ang sarak na please. Ha? Sige na. Sa dino ka diti pagsarakan tayo. Apa naglibak kayo kada kami tatang? Kunayo anatayin ti nami. Ngam si Bipyag pa'y magayam. Kat ti di mi ammo. Agduma pa'y gayam ti inaming agkabsat. Sorry, anak ka. Nagbutingak nga, men. Amangan mo sa pulin nyo, ida. Kit panawan da ka. Mano at awan ang nagilimod kayo kada kami. Una yung tayo tala naman mitipod na kinatao mi tatang. Pakawanin da kumaanak ka. Kit tinasakit. Nalaing kayo agdilaw iti padayo tao. Akasla na hus-hustuan kayo. At damot gayam na lidem ang napalabas yun. Talo kami magayam nga nakyaw. Kat pasig kami amin nga inauna. Tagduduma ti inami. Ijak ka mando sa dino tayan ti may sapay akam sa tiyaw. Taimpanaw ti inana. Nabayagdan iji abroad. Isukawanin damag ko kadakwada. Ibagbagayo adya asawak ti chikboy. Ngamda kayong matgayam tatang. Hindi tayo saan itan? Ay, mala. Di mi kaya tigumura ka na kayo. Iso baybayan yun dayta. Tinapatag. Namuan min ti pudno a kinatao mi agkapsat. Pakawanin da kumanak ko. Sure, nung nagilimod ka na kaya. Kaguradak sa amot tayo nagitanak ko nanang. Ay, kat, no kastaman bilang, normal. Tanga may nagilimod ka. Natangkan to magtiulaw. Imbagak pa'y laidubing dangay bagamon tagpaysaw ngam dinak madangdanggan. Itam mo ka kay, di na mamuan ti pudno kinatao da. Yung kilaat mo na nagparik na nagitiin nada. Itata naman dan ti bulok mo anyat makunam ngay. Mababainak nanang. Ngamen, dinildilaw ko nagitasawa da. Pasay ngagkakamade timbagbaga kadakwada. Ay na, mababay na ka talagan, nanang. Madi nga minti kasta nga ramid mo. Sakbay kumadilawam ti sa bali ataw. Kita ampay nga umuna tabagem. No nahustuan ka, no saan? Tanariga, timang lamo titibu ko da sarita, anak ko. Kunak no ginurad ako, dagiti anak ko ngam nagbidutak. Tamanipod nagpakawanak kadakwada, kanayon dan ngagpasyari di balay. Kat inawat kumatan dagiti asawa dakas manugang ko. Kat naragsak kami na sa nga pamilya, nang runay tatadon dagiti apo ko. Alakastan, tikabsat wanugayem mo, Berto. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan day takapadasan ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para ti script kan para ti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, naragsak kabaro atawan tayo amin nga awan labas. God bless! Hello gagayam na imbag nga orasyo, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsak Ilyang, sana pud no anagan ti intay drama ita. Ngamsak may na, hello mampay ka ni Evangeline Garbin, dita Abu Dhabi. Ni Flor de Lisa Gagasa kan amin nakabagyan na dita naggasikan kan ni Mila Luga dita Singapore. Kastiman ti kuna ni Kabsat Ilyang. Dirman ang biyanang. Agpada kaming agpenpensyon iti asawak. Aminaduak. Adalas lastog wenno palpal ang gwadming agasawa. Adornong mi iti bangko kat adda nagsaritaan ming agasawa apang usaran mi iti dayta. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ilang bakay, mano ka di amin ay tayo ornong tayo bangko? Kay na, Rosito. Di na magmuman di kalmanan.
Itadamagam banay. Ha? Dagulit ka mo alakayan. Madanagan na ngamin bakay. Ang mga numabangkrab di bangkaw. Sa paydakkel ti na idulin ta kwarta ijay. Ang mga numasayang di kwarta ta nakadulay. Saan mo siguro? Di mo laan mo Makapadana ka talaga. Iyak maiturturugan panunutan day ta. Isot ti pakapuy-puyatak. Kahit, kanyang araw ti pamayan tangay iti urnong ta kwarta. Yapay no usarintan bakay. Pagpatakdir ta iti dakil abalay ta. Anya? Anan mo tangay ti dakil balay? Kaada nga rodon balay ta? Kaya kung aron ti dakil abalay bakay. Basik kindaanin ti balay ta. Kahit, kasi doon to ngayon tiyag na ti tuy balay ta. Kaada mo tin babalay dagiti anak ta. Ay na, pagbalayan to dagiti dingwin ta Anya? Alan bakit? Agi patakdirtan iti balay ta. Tay nakadakkilaw na. Tapno daka ti kadakkilan ti balay diti lugar tayo. Omdas si kwartata tadakkil ti urnong ta. Sa bagay, adamot puntom lakay. Bakit akaon? Lakay kamutan. Sumagmamanula at awanan ti panagbiag ta dito'y lubong. Iso nga enjoyin ta ati urnong ta. Wala, nagrigligatan ta na dya kwartata. Mano atawan nga inururnong ta na dya. Iti santa pa'y ang nagretiro iti trabaho ta. Sa nainayon pa, tay intid da kwarta ta, edi nagretiro ta, lakay. Huwag nga raw, kitno bilang maibos na dyan. Awan problema, tagpin-pensyon ta mga agpadpada. Umaki di Alang garot, planwan tan, ti panagpatakder tay ti balay ta, tapno pa sa dagos. Ay na, napintasan ti balay yun, nanang, tatang. Saanan ang masapul ang ma-renovate? Saan may aparinovate? Kastoy na ito yan. Mangipatakder kami iti sa bali abalay di taabay na. Anya? Ananuan nyo nga iti ado abalay? Sagay sa kayo. Saan? Pagbalayan dagiti aso kan pusa, to'y daan na balay. Tay jay kami to kabarbarang abalay. Anya? Ay nagsaysayang kay laiti kwarta. Imbes nga ginjoy kayo. Agpa-share kayo kasjay. Ingkayag shopping. Gumatang kayo itagkakapinta sa kagawaan nyo. Baybayan yun tabalay. Napintas mo tibalay yun. Kaya mingarob mo tidakil abalay anak ko. Ananuan nyo ay atidak kalabalay. Katdudwa kay mga agnaad. Ay basta, noon yati kayat may. Isu ti arami dun may. Kat awan makalapid kada ka may. Kwartami mo ti aramatun may. Isu nga awan, kaya sino man na makibiyang iti panggedeng may. Ha? Huwag ka raon. Nagbannog ang may taramatin mi akwarta. Saan ba dinawat na dyan? Nakasukat ka, Rosito. Intan aldawan. Nakalukata, hindi bangkaw. Inta na rulang. Agore ka. Apay adag basit tabag mo ngay. Umanay nga rin dita, ti iruata akwarta. Maday ko bag dito. Isuntaw ti pangikanta iti kwarta. Anya? Agar aramid ka bakitan? Di pa ikot makitkitan ti kargahan na akwarta. Intong kwan sinipdo da. Saan? Tadi kulor ti ikubag. Kan pagruta pag ti dua nga ikubag. Mas delikado no itibag ti pangikantay ti kwarta lakay. May mayat iti ikubag. Takas lang gagangay lati kargana no kwa. Sanaya dagiti bag ti sipsiputan, dagiti manipdot. Awampay na po uta ka sinipdot da nga ikubag. So masapaw ngagbalintamot wais lakay. Malala, mabantan. No basta, nagpagatang na ng gantatang iti materyales, bakit? Wan nga rod lakay. Ay, ipapilit damot ti kayat da. Di tayong kontraan nita. Tamang ano isuman ti pagsaksakit ang tinagamdan karon.
Bye-bye tayon. Ay, masayangan nakla ang iti kwartada lakay. Imbes nga ginjoy da kumata bakit kan lakay dan. Sa bali matitrip da. Sana bali, damot pa kausaran di kwartada. Adda pa kakitkitaan da. Sana mapukaw. Una nga manumula atawan apag numaranda day jay ngay. Tabakit kan lakay da ka ngarudan. Narigat akong kontraan dagiti dadakkel mo bakit? Iso bye-bye tayon. Sapay no mapagura da. Kat mabayag adida makisarita. Nga uray masabat mo ida iti daldalan. Ay, sa bagay matkit di Apay, anya ti patakdaryaw ka bagays. Ay ka, balay ka ba, guys? Anya kumangay. Akim balay ngay. Adama balay yawn. Kanadama babalay dagiti anak yawn. Nagdadakkel pa dagiti babalay da. Ika balay may akan nila kay. Nauma kami ni ti balay may. Kaya may ti sa bali a balay. Anya, Kaya't may mutapadasan tiyag balay ti dakkel. Habang si bibiyag kami pa'y kanila kay. ay na, nagpintas lang arod ti balay yawn ka bagays. Basit nga raw. Kaya mi tayo dakkel a balay kabagay. Ay, ited mo nga rod kanya kung tidaan na balayaw ka bagays. Tabasit jay balay ko. Kan nasisimlaan ti diding na. Ay, sana kabagay. Tawan pagyanan dagiti dingun may. Ha? No kasta, dingwan kagyan itidaan na balayaw ka bagays. Wan! Amumag nga do ti dingun may. Kasi danoan pag naudanda. May mayap mo lang nga napintas ti pag naudanda. At least, nalawlawang ti sigaw da balay da. Aniyan, nagswerte ka dagita dingwan yawn, ta dadakkel a balay da ka bagays. Ay talaga kasta kabagay. Adamod, babalay dagiti kakaanak kamaon. So dagiti la dingwin may, ti pag naudun may itidaan na balay may. Aya, May kantumang kiidiyag dalaws no masagom taw kabagay. Tangdanan ka. Talusam ti agbali na balay dagiti dingwin may intun malpas ti patakder may abalay may wine. may kawan lata ka bagays. Day talagayam. Mano nga storage ti impagamit ti karpintero, rusitaw. Talo bakit? Umanay nga tati, kwartata. Amagan kurang lakay. Uray 2 stories la siguron. May maya no 3 stories. Tasalas ti umuna akadsaran. Kusina ti may kadwa akadsaran. Kan siligta ti may kalaw. Sa bagay, mabalain. Agam, umdas nga ta, ti kwartata lakay. Umanay! Impa-estimate ko nga raw ki umanay di kwartata. Anusan ta pala ti agtipid basit iti makan. Tapnosan amabitin ti kwartata. Lalala, kawan na. Si Kamala ti narawot iti karnikan. Ano siya, kuray itlog ngay na daw, awan problema. Si Kamala ti napilay iti masida. Saan itan? Tada ti paggagastusan ta? Nalang nga raw. Aginut ta, tapno makabalay ta, iti dakkan. Lakay, nakagawa ka. Mabisina ko na. Itay-pay lang urayat di palangayab mo kanya abangan. Alas 10 di tagsaba. Di tapay lang namiga. Talaga ngayong gagarat tinaglutaw, iti maladaw. Tapno makatipid talakay. Pamigat! Kan, tanggal daw day tuya na pananganta. Hindi mo nagtip-tipid talakay. Imbe sa mamitlaw ti pananganta, iti may sagal daw. Mamidwa pa'y laan. Tapno malpas, ti ipapaaramid sa abalay ta. Anusan tan? Uray tay, taladay taw ilakay. Numalpas ti balay ta. Agpapastan tumanag na mangan iti unlimited. Nanay Ilyang, alaang dak tumot nga ro da babaunon niya, inton malpas ti balayaw.
Ay, kahit mabalin lata, kikay. Apay, awan trabaho mitaya. Nawan nga rod nana. Istambaya kita. Iso nga alaang dakto katulong yawan niya. Ikaw, wala ta, kikay. Rayam nga raw, damal festival ay may tayaban kan raw. Ay, una na. Talaga akasapulan yun ti babaw na. Numalpas ti balayaw. Tadi yun to kabailan na dalusahan. Tanay, kita niyaw. Nagdakkel na yan. Nakita mo, jay patpatakdir da na ng kantatang abalay da bakay. Wen, nagdakkel. 3 stories sa amoy ka nun day jay. No pangananwan da nga ta iti dakkel abalay Kawamat ka balay da. Ay, talaga sana maikat ti kinapalangguad da no dadduma. Naimbaglakit din ata saan nakatimawi di tikas di nga ugali da. Mala, pagbigyan tayong tabakit yung lakay da. May mayatan di kas jay. Ngamti ibisyo dati kwartada. Bakal? Ay, nasakitan ti saka ka magbanta bagay. Ikaw, rasya ka. Day. Nangrunakit nagdagsan ti imot ta. Ang maganos ta. Tapno makatipid ta. Miso pa yung gamin ti pagarkilata ti tricycle. Ornong takid ya pangnayaw ni ti may gatang ni ti materialis na kay. Ay, siya pa ya daw. Ado pa iti paggastusan ni ti may patpatak. Tarabalay ta. Agina natawan ba bakal? Ah, Nabandugak. nagtugaw ta pa ilang araw ti tawitin sig. Nagrigat gaya man tagi patak dari dakkilabalay. No kaano abim makay kinlimba kay ta. Isumay ti panagtipid tayo ti kastaunay. Eh, ganos ta. Tapno malpas ti balay ta. Naimbag tulan numalpas ti pagkastusan ta. Uray, ako'y tanto manay ni Jay paraagan ta. Siya pa'y adupay tinaskin ang magata nga materyales. Kagudwa pa'y la dyan alpas. Kurang samay ti urnong tan. Anya? Kunak man no kunam nga umanay. Kasta nga may kimbaga ti karpintero. Hindi na magayam inraman at tinutal ti bayad ti trabahador. Sapay nagaduda at trabahador. Anya? Ay, kasanong garudon nga ilakay. Kapilitan na may sarding ti balay no kas kasano. Ay, anya? Ay, saan? Saan na babayin? Masapo lamalpas na ijay. Sa babayin, no may sardag. Siyempre, ibagan to dagiti tao. Kundi balay tayo tinakal. Nga may sardang mo lagayam. Kahit pangalahan ta kung mga rod nga iti kwarta. Umutang ta kadagit anak ta. Saan? Dada na dilawan daan umutang ta kadakwada lakay. Aglunak, ilimod ta ti panaglunkaw. Di tayo bagbaga nga utang ti daduma na gasto si ti balay ta. Ibaga ta akas, amen. Kahit nakalunkan ba kay? Uwan lakay. Ay, nariga bagayam ti agbalay ti dakkel. May pasubo na tao nga umutang. Sa payadabanin intag te karpintiro alistahan ti magatang. Ay kagatagan ta alakay. Adamot tayo na utang ko a kwarta. Kat, kumustan ti balay yun, nanang? Nalpasan. Wan, dandanain. Nagdakkel di balayo. Naibusan na ti urnong yo. Ta sigurado adakkel ti nagastos yo ijay. Una, nangam di balay. Takap-kap na kan mi bay. Ay na, nagastos tag parami di ti balay, nanang. Nangrunan no kasti kadakkel. Talupay mga rudakad sa aran. Tirigat yun nga, amang dalo si Jay numalpas. Ay, awan problema dita. Di importante, malpas. Huwag magkidi, ha? Sige, tani, aldawad. Mapana kaun. Papanan nyo, ya. Mapana ki Jay Ili, ah. Kape magmagna kayo ngay. Aglugan kayo, ha? Saanan, tanang lina ti arkila ti tricycle. Magmag na aklatan. Kan,
Exercise pa'y. Bakit? Nakita ko pa ni tatang iti agsapa. Gimatang iti sardinas. Ken nagugot iti ugot ti kamuti di dalan. Di mo't saan dang agsida iti sardinas ide. Ay, kapilitan itan tamok ngagtip-tipid dagi jay. Amok ti style dananang kantatang. Di dala kayat nga ipadlaw ngam amok ka mabitbitinan ti kwartada. Iso ngagtip-tipid da. Kita nagpaili da ka magmagnada. Ibagbaga ta lang nga exercise. Nga mamuklat na ngagtip-tipid dala kay. Nagdakil mo nga minjay patpatakder da balay da. Nagastos da jay Ay, wen nga rod Dahito ito pa'y basit abalay ta ka nagastos. Ado tinagastos ta dito idi. Dahito laka nakadakdak ka labalayan. Nakitak di balay da. Dandanimot malpasen. Ado pa di magatang ita. Awan pa'y tiles ken bubida na. Ururaya nga ron no bumulod dahiti kwarta nga mawamot. Ado siguro ati kwartada ba kayo? Ilyang bakit? At damaning gatangin ta. Tiles kin pang bubida. Sa pa'y naibusan tinutang ko a kwarta. Kahit kasanaw, ipasarding tapay lang, di pa nakaramid ti balay. Ay saan? Sa kaya't nga baga ti taawa na bitin ti kwarta na. Ipatuloy talat kay. Kahit pangalaan ta nga rod nga iti kwarta. Awanan, naibusan tornong ta. Magsapulak man na iti paglunak. Adaw ti paglunan dita. Sa nabalay ta damot tay pensyon ta pagbayad ta. When may kidi Nalang araw, aglun ka man rin. Bakit? Kamaudyanan na. Nalpas mo't lagan ti balay taro sitaw. Hey, when ganun bakit? Datan ti kadakilan ti balay na dito lugar tayaw. 3 stories ko lang man. Huwag nga raw. Nagpintas pa'y ti disenyo na. So nalain ta, tiwangwang may tiunay. Kurang tay ti gamit ilyang. Puro daan na iti gamit ta iti sigod abalay ta. Alangan na pagkatin ta pala nagi dyan. Ay saan? Sanain? Ipadawatan. Gumatang ta iti baraw. Kay pangalaan ta iti gatang tangay. Kit nagadupay lati utang ta. Ikaw, tamadin damamaw, ngagpapautang iti appliances. Hulugan ta iti binulan lakay. Anya nga ikabagis ilyang. Umaya ko ni Jibalayaw. Ay, aguray ka pa, ikabagis. Ayaban kantaw no kasapulak ti kadua. Kabalan mi paimot nga gasawa ti agtrabaho, wijay balay. Ay, kunak no alaan na ko nakatulong yo kabagis. Ninamnamak paimot. Ang mala, sana baling arudan. Pasensya kan, kabagis. Ngam saan mi pa, kasapulan ti katulong ita. Ilyang! Woo! Ilyang! Ayan mo! Adak, dito third floor! Dito silitra! Abay, ayan mo, ayamay! Adak, dito yung first floor! Umay ka magdaday paraming kuminga! May na. Sikati yan na kasapulan na. Di, sikati umay dito third floor. Pero saan? Daisan! Masado taklaan nga bumaba. O, dayay. Makabandog mo ti umuli dito third floor ba kay? Nagsakit ti saka kinsikay nga umuli. Isong araw na masado ka bumaba. Tama ka banog ti umulay. Daliga gayam ti dakila balay ba kay? Makabandog mo ti umuli kay umulaw. Yalistan siya ti kwarto tayo di first floor. Sika, alam ti may sa kudsunid jay. Kun tay pungan, kun ulus mau. Ta maturog kay jay no kaya mau. Hey, bandak mo ta. Mabuti lang no may siya. Dede. Nagdagbus-busin na amo tao. Ha? Eh,
Tay sama agsingir iti utang ko daytan. Ay, aglabon talaga. Ay, awan pa'y pagbayad. Ay, unahin ti kastaw. No, agpensyon ta. Diretsyo mo't iti utang ta. Awan pa'y mabati a kwarta ta. Sana balay. Tanapintasan ko'y balay ta. Ay, Rositaw. Anyat mabasmasabakan kan. Apay nga, agduling-duling ka kan. Ay, kasla, agpatpatangkan ka maid. Ay, sus, mataki kan sa matan, Rositaw. Maumay ka. Pagkatan ka. Titangay ka ni sa hospital. Agam, kasanugat agay. Nagngato ti agdan na pagnaan dito'y balay. Agparayat aklagain ka dagiti karuba. Rosito, apay gaya kasta kambutan. Di ka magsaon. Unayon ti kasta nagbambanagam, Rosito. Agsaw ka. Agkuti ka. Ay, lumaban ka lakay. Tanay, adaw ti utang ta. Masapol nga tinulong ta. Amang bayad ka dagiday. Iso nga paimbag ka. Dayawid tayo ni tatang diti balay yun, nanang. Way nanakaw. Agam, inutilan ni tatang yaw. Gapaw iti panakatake na. Uwan nga rod, nanang. Ay, mangikabil tayo ton iti kama na iji baba. Tapno saan tayo amarigatan amang ipanmanan kan kwa na iji ospital, no bilang laeng. Ay, uy nga raw, nanakaw. Nangatunay dito third floor nga yan, tisilid may. Ni, asino dagi di agbusbusi na iji baba, nanang? Ha? Ay, andama na, dagiti umayag singera nakaw. Ha? Agsingiriti? Iti utang may akan di tatangyaw. Nabitin nga ti kwarta mi iday. Isugay motang kamay, itinayon ti kwarta may. Pinagaramid may dito'y balay. Anya? Nagdakal ti utang may anak kaw. Problema akno ka sa nawa makabayad na kita. Nagronagit. Ay, kastoy mo tayo ti sasaadan ti abayaw. Nasyan dagiti anak mi kada kami, kat tinulungan ta kami ang makabayad iti utang mi. Kat kaasina, iniinot matla na bayadak dagiti utang mi, babaan ti tulong dagiti anak mi. Kat ita, inutil at tatasawak. Sana makakunail, iso asubsubwak tunggal mangan. Di gusak, kan aminan. Pasaray saan mi matla maus-usar ti second floor, kan third floor ti balay mi, tamabanugak nga umulig. Agbabawi ak ang nagipatakder iti dakkel abalay. Nang runa ita ta inutilan ti asawak. Alakastan, to'y gayam mo no kabsat mo, ilyang. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni kabsat ilyang. Dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! In your nose para ti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, just tagina kada kayo amin.